Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan at Dexter. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag. Barang makaipa iti adal, kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dexter. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gusto na, Dora. Hindi ka nagsangit. Diyak kaya't amakit kita ti kasta alangam. Apay nga minadi mo yung bagbagang umadayo kagayam, Dexter. Pasensya ka na. Kalaat ngamin ti panangayab da kanya. Dexter. Sana bale, Dora. Tapara iti masakbayan tati iya dayok. Umadayuak, tapno manggad. Please, Dora. Maawatan na kuma. Sige, maawatan ka. No pa'y nasakit iriknak. Ngam, minaganak pa'y mat kumaa. Sakbayan ang ngadang ka. Tapno sa anak amak maklahat akastoy. Adora, aklo nakabidot ko dayta. Ngam pang-asim kuma, tamaawatan nak. Dayta lang tikid-kidawakan ka. Apay, Dexter, kunak man no inton bigatan, ti panagrubwat mo ama panijay ibagbagam apang gedam. Huwag ko mga rutatang. Ngam kurang matgayam ti kwartang aramatak. Anya? Huwag nga rutatang. Amangan kid dino at dapay kwartayo dita. Pabuludan dakman. Ay unay kan, Dexter. Kaslasan ka abaraw. Siya pa'y alakay ti pagbuludam. Awan nga rod kwartak tatang. Inton maminsan ngamen. Suruin niyaw ti aginaw. Ala, huwag tatang. Ala, awanan ti adu asaw. Pabuludan nakit din. Kung nakit di ano nakarabot ka, Dexter? Ay na, Adora. Saan ka kading agpaspasugnod? Sa anak mo't agpaspasugnod, ah? Madlaw ang nasakit pa lang tinakam mo, Adora. Ay, pasensya kan. Adora, mabalin ka niya bumuludak pa iti kwartam. Kurang gayam ti balon ko iti papanak. Amang numaibusanak iti allowance, kat saan pa adimanon ti panagsusweldo. Apay, awat ka di apulos kwartam? Damat kit di, kurang. Sige, ikan ka iti bulbulodam. Ngam pangasim ko maatag sing-singpot ka iti papanam. Di ka madanagan, Adora. Balunak ti panagayat kan pamatag mo. Ket kanayon kanto nga awagan. Adugayam ti chicks dito ya, pare. Ops, laglagi pa. At no biyam pare. For your eyes only na kita. Mabalin mat for my eyes and for my heart, pare. Ay, lagalas mat na itan pare. Pananglo ko na itay tinobiyam. Anya pananglo ko? Katuan mo. Ala, kunkunak lang dayjay, pare. Hello, Adora. Dexter, kumusta kan? Nasayat matlatta. Apay ka di aman mano kamuntin nga umawag kanya. Simple lang ti kayat asawon day ta, Adora. Busy ak. Busy? Apay? Kasano ka ado aya ti buyers yo? Taol ti mo ag text, di mo pa'y maaramid. Siyak tupay nga ag di sursuro. At dalata panawan ko nga umawag kan ka. Ha? Dexter, sabali nga minti madlaw ko. Kasla din ak unay pagan ano. Tila madmadlaw mo, Adora. Padno man. San abale? Pasyaran kanto, no adawayak. Dexter, ti samit girlfriend mo, ti kain inawag mo. Nitatang ko. Kunakmat kan ka, adya kon kayat nga awagan ni Adora.
Sigurado ka? Ay na, wan nga rod, Regina. Si kalang ti ay ayatag. Diya ko na ayatan ni Adora. Thanks, Dexter. Wen, Regina. Mamati ka di kanyak. Akat, sa dino ti kayat mo apapananta. Sika man, Dexter. Sikan tano sa dino ti kayat mo. Isumatan ti kayat ko. Tinapatag. Agenjoy ta adwa. Naimbag na nagawid kan, Dexter. Kailiw ka una yan. Pasensya ka na, Dora. Napanugak. Kaya't kunti aginan na. Ala, agina na ka nga rodan. Tainton bikat, mapantag pasyar. Sulitan tati pa nagawid mo. Pasensya ka na. Nga magsubliak matladagos intun bigat. Imay ka lang kinita. Tapnaawan mat makunkunam. Anya? Awan na, Dora. Umay kalapin na siya. Kunak no makapagpasyar tamat. Ore apagbiit laang. Napahayak lagayam. Pasensya ka na talaga, Dora. Sana bale. Bumawi akto, intun sumaruno. Apay niya ita kailangan nga nagsubli, Dexter. Kat may salang matarabiik ijay lugar mi. Sigurado ka kadi nga ijay lugar yun, tinagawidam. Amangan mat no ijay balay da Adora. Ijay balay mi, Regina. Patsinak ko ma. Anyat amok ngay. Amangan mat no adapay napasamak kada kayo kani Adora, iti panagawid mo. Ay na, ulitak manan. Si kala ang ti ay ayatag. Isu adi ka kumamat agpanunot iti kasta. Kat di ka matanagan. Ipasyar kanto, ijay lugar mi. Apay, sino na itakadwam a babae, Dexter? Ni tatang mat. Saan kumamat akasta ti panang pasang bayo iti ay ayatag unay a girlfriend ko. Anya? Girlfriend? Saan mo't anya dura da ita? Ay natatang, pang-aasiw kumamat Saan kumamat akasta ti sa uyo? Pastor kan na kami kumapay Sino nga ro na itakadwam? Ni Regina, tatang, tinubyak. Anya? Anya ti kayat asawon da ito, Dexter? Apay, nagsina kayo kadain ka ni Adora? Saan pa'y tatang? Ngam kasaritak to. Kat makiwin na suwasak to kan kuana. Anya? Ungon tatang, di ako na ayatan ni Adora. Kat ni Regina itan ti ay ayatag. Anyan ang nagalas na ita kay naramid mo. Nagtalag-unay kan ni Adora. Sa ita kastalaang ti aramidam. Awan ti mabalin tayo no talaga nga awanan tirik na kan kuana tatang. Ay, jak amukin ka anak kaw. Sinayang mo tinaemma a babae. Kat naamamat ni Regina, tatang. Panagkunak kat nasingsingput nga adayon ni Adora ang amday tarihina. Urayan niya pa'y tisasawan niyo, tatang. Talaga adya ko na ay ayatan ni Adora. Ni Regina itan, ti ay ayatak. Dexter, agpudno ka kumakanyak. Anya ko matinaskan nga ipudnukan ka, Adora. Pudno ka di tinadamag ko. Nga daing sangpet mo a babae. Wan, pudno day ta. Anya? Kat nalawag kumandaytan kan ka. Nalawag kumakan ka, adikan kayat, Adora. Anya tinakurangakan ka, Dexter. Apay aramid mo kanyak ti kastoy. Pasensya ka na, Adora. Ngam talaga adikan ay ayatan. Nana, hindi akong ipilit ti bakik. No talaga adi na kun kayat. Kat sapay la kuma. Tanaragsak kay tinayta nga inaramid mo. Saan akong manamong itinaramid mo, Dexter? Awan mo't nagbasulan ni Adora kan ka. Ngam apay an aramid mo tinangisukat kan ko na. Awan ti mabalin ko no awanan tirik na kan kuana, pare. Alangan mo't apilitak ti bagik nga agayat kan kuana. Ngam oreno kasta, kinasaritam ko mapay animbag Nakiwin naswas kapay ko mga imuna, sakbay ang nakirelasyon ka kan Regina. Ala, wanin, basol kun.
Sa bagay, adakan karetan. Ang sapay ko maawat mo ti pudno a kinatao ni Regina. Ne. Anyat kayat mo asawan? Ha? Awan pare, awan. Sige, lipat mo timbaga. Si kagayam ti kaayan ayat ni Regina, Barok. Una na. Kat plano min ti agkasar. Isungat da kita. Nasayat no kasta, Barok. Agyaman ako, nay. Maapresyar ko ti kinapudno mi ti anak ko. Agyaman ako, nay, nana. Katsapay la ko ma, taayatem kan ipatag mo ti anak ko. Agraman ti anak na. Anak na ko na yun, nana. Wan, Barok. Apay, di na kadiimbagakan ka nga adda anak na iti imo na akayan ayat na. Anya? Wan, Barok. Katagay ko na mga agkasar kayo. Kayat ko kumaabongga ti kasaryo. Gaputa kakaysuna nga anak ko ni Regina. Ha? Nana. Wan, Barok. Nasken nga agisagana ka iti baboy kan baka. Taison to ti maparti inton agkasar kayo. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Nga dagayam ti anak mo iti sigud anubyom, Regina. Pakawanan ako ma, Dexter. Mabutangak ngamin. Amangan no din akon kayat no ibagak ti may papan iti anak ko. Naupayak iti daytang ay naramid mo. Isu apot dentan ti relasyon ta. Ha? Sana mabalin, Dexter. Gaputa masikuga kon. Anya? Wan, Dexter. Isu anas kan nga ikalay sana. Ngam panangalilaw ti naramid mo kanyak. Pakawanan na ka talaga, Dexter. Inaramid ko laang dayta. Gapo iti buteng ko mapukaw ka. Anya? Tatang. Anya ti aramidak. Naupayak iti inaramid ni Regina. Adda ditan, Dexter. Awanan ti maramidam. Naskain ngay kalaysam. Tatang. No dimngag ka kumakanyak iday. Sana napasamak na itakin ka. No di mo kumangamin insukat idi ni Adora. Tatang. Tidakas na, ipilit da tinagarbo akalaysa. Adang ornong mawalaman. Awan nga ron, tatang. Kahit kasanong ardaytan, pangalam ko may tibus-busam iti kasar, akid-kid dawon daken ka. Jak amo, tatang. Ay, jak amo. Di damot ngamin kayat ti simple akalaysa. Unay matan ti kastoy, Regina. Daytal agdaw-dawat iti kwarta ti amom. Asawa nak, Dexter. Isu anas kan nga ipaay mo amin akasapulan mi nga agina. Kat talagamat nga ipapaay ko ti masapsapul tayo. Agraman dagiti aramaten ti immuna nga anak mo. Kat, ising-singir mo itan ti magasgastos mo kani Annabel? Saan mat nga iti kasta? Ngam pang-asim ta. Baliwam ti ugalim. Ado ti utang ta. Asaan ta pa yan nabayadan? Dagiti na aramat idi kasarta. No anya ti kayat ko, iso ti matungpal, Dexter. Narwamak amagatang ko, amin akayat ko, sipod balasangak. Iso anaskan nga amom dayta. Huwun ngamnaskan nga amumat kumaita asabalin. Gaputaaddan anak mo. Di nakpagsasawan iti kasta, Dexter. Taamangan no makangag kapay ka ni nanang. Anya? Ay na, dayta tirigat na, Regina. Gaputa amin abanag, masapol nga ibagam iti inam. Apay, awan ka di bukod mo apanunot, tamasapol nga inakman na ka ti inam. Di mon ulitan nga gisawang ti may kontra iti inak, Dexter. Gaputa amangan no agbabawi ka. Anyan, Dexter. Mayarig kamot tayo niti may sa anwang. Trabahom amin na trabaho.
Apay, di nakakaditulungan ti asawam amanggay. Saan nga ron tatang? Kantirigat na. Di na baliwan ti ugali na. No adda kayat na agatangan. Kapilitan agatangan na. Nga oray saan matunay nga importante. Okay, ti katugangam ngay. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko tatang. Gaputa konsentidora. Ay, day tan ti bagbagak idikan ka. Nadlaw ko iday. Sabali ti ugali da nga agina. Ang di nakmatin kan kanaw. Huwan nga ron tatang. Agbababawi ak itan. Anyan tinagbanagam anak kaw. Naimbagpay ni Adora, tanasaya atan tibiyag na ita. Adora, sika ka di day ta? Ha? Dexter? Wan Adora. Siyak day toy. Pasensya kan. Dantani di ka na ilasin. Amo ka dinak mabigbig, gapo iti langak. Gapo takaslamot na nagdubli ti edad ko. Ay, naimbag ka pa'y. Makitak, kat nasayatan ti panagbiag mo. Talaga akasta, Dexter. Ay, naimbag ka pa'y kunakmanan. Madlaw ang naragsak kaitan iti sidong ti asawam. Ay, no apay ngamin, asan adata tinagkatuluyan. Talaga akasta. Tunggal maysa, ada na kay batugan na. Kat saan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Agbababawi ak iti naramid ko, Adora. No kumasikat ing kalay sa akin no kumasaan ka alino ko. Ala, Dexter. Pagsaritaan nyo kidaan na imbag iti asawam. No, anyaman ti diyo nagkinaawatan. Ngamin, da kayo matlaang ti makasolbar iti dayta. Awanan sa balipay. Aging gaita, makariknaak iti panagbabawi iti inaramid ko. Ngem amok nga awan matlaangan ti maaramida. Nalabit, daytoyen ti bunga ti inaramid ko. Ala, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Dexter. Dexter, pagayam ko kas iti imbagaken kanya Adora, saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ipamaysam kid iti atensyon mo iti asawam, ken urnusen nyo ti relasyon nyo, tapara iti pamilyayo dayta. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dexter. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti materiksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.